Boomerang, novi časopis na kioscima. 100% zafrkancija, super pokloni, Spider-Man strip, Pokemon žvake, Barbie, Ninja kornjače sličice. Boomerang čitaju svi, a ti? Hej, stigle su kornjače kakve do sada niste vidjeli. Čarobni kornjačin oklop skriva figurice ninja kornjača i ukusne šarene bombone. U oklopu iznenadjenja čekujte Raffaello, Michelangelo, Shredder, Leonardo i Splinter. Slatki ninja oklop, prava poslastica za ninja kolekcionare. Potraži ih na kiosku. Tko je cool, ima ih sve. Ej, potraži ninja albume i slicice te uživaj u ninja slatkišima s poklonima. Lizalice, žvake, flip, čokoladni krem, bomboni. Potraži nas! Ne propustite najnovije avanture Raffaela, Donatella, Michelangela i Leonarda. Land of Magic i Nova TV predstavljaju vaše najdraže crtane super junake. Ninja kornjače. Zabavite se i uživajte u podvizima neustrašive četvorke. Svake subote i nedjelje prije podne. Ninja kornjače na Mojoj Novoj. Skupi svih 5 kupona Splintera u različitim bojama iz Ninja kornjača DVD-a i pošalji s čitko ispisanim podacima. Ime i prezime, adresa stanovanja, mjesto i poštanski broj, broj telefona, broj mobitela, datum i godina rođenja. U kuverti na adresu Ninja kornjače za Ninja akademiju. Poštanski pretinac 544 10001 Zagreb. 50 sretnih dobitnika bit će pozvano u Zagreb o trošku organizatora. Dan će provesti u društvu Ninja kornjača i obučavati se u Ninja akademiji. Diplome Ninja akademije uručit će im osobno Splinter. Imena sretnih ninja dobitnika objavit će Jutarnji list u svibnju 2006. godine.